Dragi moji, neki dan sam vam pokazao pajcovanje, to je salamurenje junećeg mesa. I pošto sam vidio da ima u sušari još mjesta, uzeo sam na brzinu ovo pureće meso, pa da sad pripremim i to, da vam pokažem kako možete i to zadimiti. Ovako, imamo otprilike 1 kilu purećeg filea i imamo 1 pureći batak. File ćemo staviti u suhi pajc, a batak ćemo staviti u slanu vodu, to jest u mokri pajc ili salamu. Ovako, prvo ćemo raditi sa batkom. Potrebno je znači neki tanki nož uzeti i ovako napraviti dosta ovih rupa da slana voda može svugdje ući. Potrebno isto napomenuti da salamurenje purećeg mesa i piletine ne traje onako dugo kao sa junetinom. Dovoljno je 3 dana da bude, da so odradi svoje, da se meso stvrdne, otpusti vodu i onda je spremno za dimljenje. Ja sam to napravio sad otprilike, neki dan sam radio sa junećim mesom, ono je već nekih 7-8 dana u pajcu, tako dok ovo odradi svoje onda ćemo zajedno dimiti u sušari. Ovako, batak sam pripremio, smjesa koja nam je potrebna otprilike ide na 1,5 litra vode, 100 grama soli. Ja sam smjesu prilagodio otprilike nekih 750-800 ml vode i stavljam 50 grama soli unutra. Fino ću umiješati da se rastopi. Stavit ćemo to malo s kraja dok ne bude gotovo, a sad ću vam pokazati kako ćemo ovaj file. Možete u jednom komadu ili ovako, ja sam malo pregledao što je bilo višak, odsjeku. Eto, tako da isto ko i sa junetinom, znači presipamo ovako da bude prekriveno sa solim, da se dobro usoli sa svih strana. Meso će znači ispustiti vodu, postaće onako baš tvrdo. Na kraju kad bude posle 3 dana ćemo oprati lijepo u vodi da otpusti višak soli i onda je spremno za dimljenje. Tako. Ovako. Ovo se fino rastopila. Stavit ćemo ovako batak u neku posudu i prelit ćemo ovom slanom vodom. Šta je potrebno napomenuti, isto da mora biti znači 100% prekriveno vodom. Ja ću razmutiti još ove smjese. Tako. Znači još koliko nam fali da prekrije meso.
I onda ćemo ga ostaviti na hladnu. To je to. Šta još? Sam zaboravio napomenuti da vi možete prije stavljanja soli staviti neko začinsko bilje, biber ili šta neko voli, možda nešto ljuto. Ja ću malo staviti ovog crnog bijelog bibera. Ima unutra malo i ljute papričice, pa da dobijemo neku malo drugačiju aromu. Vidite, meso već počinje da pušta vodu. Onda ga ćemo isto spakovati u jednu zdjelu. Ovako. Znači, prekrićemo sve folijom i ostavit ćemo i ovo, znači 3 dana. Posle 3 dana ćemo izvaditi. U tom će juneće meso biti gotovo i onda stavljamo sve na dimljenje. Naravno, sve ćemo snimiti i napraviti. Eto, vidimo se. Thank you.